Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Барыңыздарга кутмандуу таң. Так, бүгүнкү чыгарылышта өзгөчө болмокчу. Бизге айтып өткөндөй, телевышкага чыгууну туура көрдүк. Так, азыркы саат эртеменки 7:35 болду. 6-га сүйлөшкөнбүз. Азыр уже даяр болушса керек. Мотоцикл буюрса даяр. Подвайт этпесин деген ойдобуз. Эми кечинде боломуз тешилип араң жамаганбыз. Насосту алдык все таки. Тилейлер эле. Бир катар айрап көрөбүз. Азыр эми Бешталга түшүп көрөлүчү кандай болот. Азыр сосед күтүп турабыз. Сосед Руслан. Планета 5. О! Эң эле барахло менен мотоциклым. Таза Планета 5. Планета 4S Plus Pro. Перчатка алып ал, неме баягындай крутой перчаткадан? Алып. Урматтуу көрүүчүлөр, баягында алдыңкы чыгарылышта көрсөтүп өткөндөй, биз без перчатки тоого чыгып, колдор шылынып, дагы эле өзүгө келдик. Бүгүн наргы полицтер ачык перчатканы таппадым. Кеч шашылып отуруп. Строительныйден эле кийдик. Кийип ала берели. Азыр Кызылкаядан бир Ява, бир Планета келет дейт. Бизге бетаныш, таанышабыз. Дальше көрөбүз. Поехали. Дars geldi. Aleyküm assalam. 4. geldi. 5. geldi. 8. Benimki nak turbaydı. Bir yaka burun da. Aleyküm assalam. Bir yaka burayla. Selamünaleyküm. Çıngız. Kun ısıp ketdi go kecheyini. Ha, şonday boldu. Tamam.
Так. А? Руслан вообще күшті айдап шықты. Азыр Актерек деген жерге келдик. Слишком айда бердиң да. Оны бекиште айтам. Өзі пастель айда токтотушубуз керек эле да. Сеткасы менен. Gazı bergen boyunca aşıp ketpeng. Karman? Karman düşük oldu. Karman düşüp oldu. Onlara da çok şükür tuttu. Zekinde oldu. Ne? Bitirip ketdi. Yava ketdi. Motor күчтүү экен. Ama hatalı sırrını karabiler. Көрүп баш айланат. Биз биринчи чыкканда минген таш аскан, астыга шагылган мөңгү турат, ошол жерге бардык. Перевал менен чыгып барып, арчалар менен тик чыгып бардык. Кийинги чыкканыбыз асканын астыга барып канекей менен Томашага келип, Асалга келип, анан түшүп кеттик. Азыр буну менен чыгып, Телебушкага чыгышыбыз керек. Планета 5 жакшы жүрбөй жатат дейт. Көрөбүз азыр эми. Бир жогоруракка чыгып сууталы, азыр моторлор ысып болбой калды. Bismillah. Bugün şaşlık geldi. Dağlık çıktı. Ha? Tortu da değil mi? Ha. Hazır. Şunca salkınırak gidip şöyle toktottuk. Yakına falan akamayı da şu var.
Ne oldu? Sapsın kap getirdi oğlum. Toktop ne oldu desem aylayıver dedi. Aylayıverdin. Ha, çıkarıya koydun sen tartala. Bunun o bayağı var mı? Ha, burası. Bu konunun küçüğünü bu yanına geldiğinde şimdi bu ortalık. Tak, Ruslan Taksır Bulcer kançançı çaktı? 49. Qaysi жылы токтогон экен бул жер? Qaysi жылы иштеттиңиздер? Кытайлар иштетип токтоткону, а? Yaman doşu yaman ayvatlı çıkalım beni. Yava. Yava kança modeli? Siyip durgan ya bir tık. Hazır silottanın çıgat da. Silottanın çıgat. Kayıt dedin. Bilmegenlere be şimdi kendinde. Olsak eve gittin. Ne bu yavanı? Zelelat çözüm. Var. Ertemen bu arada. Sabit. Far ne bu aldı? Var çıkmadı da. Vay be. Bu vahşe bunda yollarda çürgönmesine de. Şüphelenme.
ama yaba qiynalib qoladi, podiyomga qiynalib qoladi. Hozir kuchli podiyom bor. O'sgan qancha turadi? Onun kichine yok bu. Skarasına o'xshash seniki bir bo'lsa, shu Seninki kimlerle katta gelsin Özkan 16 demez. Ha? 18 bir şandaymış. yo'q, kichikli. 16talik bo'lganda tortish kerak edi-da. Birda bo'lsa ham olib chiqish kerak edi. Всем салам алейкум, Ох, дорогие подписчики. Сегодня вот настал день. Мы собираемся в телевушку, поднимаемся. Сейчас, наверное, мы полдороги. Еще. А высота где-то больше 3000, да? Да. Гозан. Сейчас поднимаемся в Гозан, шашлык, машлык, будьте с нами. 20 şunday olsa gerek ha. Планета S4. 2200 mayır. Планета 5. Нет. Планета 2800 mayır. 4S. Mayeri be. Там оказывается Uçarım çıkalım. планета S4 Çıkıp Plus alsın Pro. bakayım. Çok yakın da kola. 4 göz ötbet koy 3,5 degende onu alayım ben başçına. Планета 5, Юпитер 5, 10 Ява. metre yürürsen Модель dalga. какой? 634. 634 Ява. До конца попробуем сейчас подняться. Так, урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде кандай шакты деген болсоңуздар, мына кишилер бул жерде иштеген. Aş kızarganları da. Мынау рудaki. Nesini alata hazır bulardı? Смап. Ne yaptı? Эми азыр го билбейм. Мурда смап чыккан. Эрит. Qanday bo'ladi ruda? Qanday bo'ladi da ona qildi. Kulatoval. Kuyguzуп, эритип. Mana ko'p nima mana bu? Ziyaret deydi ekan ona. 15 lik turadi. Mana ko'p da. Ko'p yashil bor ekan. Не деген неме экен? Ziyaret. Филярит. Normal bu. Короче, бул таштарда сборный баалуулуктар бар экен да. O zonada senden güçlü usta çok olsa gerek. Эл өзүнчө бир свет экен. Жабы өзүнчө. Мындай. Bu da kraskalar koyğanda ya. Не таптыңыз аslında. Смап тушу. Şular kızargan. Buna mı? Мында тотторуңарды алып кетпедиңер? Susam rasa körüne. Bulana setkasымен ыймандуураак экен, а? Басыш керек да ол. Төшөктө ага эле байлаш керек эди да.
etpeydi ko. Meniki taraqatıroq, şaraqaşıroq.
Şunayı bir toktataylıçı. Şunu aytam da toğda pena bulup durat bu. Buyurutsak тиги Асалгыга дагы чыкканга аракет кылабыз. Бул жак Кызылкая, Карабан. Так, телевышка бир аз калды. Параллельно чыгышыбызга. Женжегүл. Ой деп коет Женжегүл. Урматтуу эс алууну каалагандар мына көрдүңүздөр ушул жерге чейин пеноблокту алып чыгыптыр бирөө. Демек машина менен келип семейный эс алып кетсеңиздер өтө сонун керемет. Айрыкча Россияда жүргөндөр тамшанып көрсөңүздөр керек. Обязательно лайк, коммент, дальше кайсыл жерлерге чыгалы жаза кетиңиздер. Катачылыктар албетте бизде болот. Особо не судите. Мына кроссовка жыртылыптыр. Чыңгыз өткөндө чыккан жаман узун паджон экен да. Азыр өдөдөн ичсең паска нормально кетесиң. Ага, зигзаг эмес прямой. Ай дейт азыр. Күчтүү экен да моторду карай.
Keremet ha. Keremet. Mağan seçip bağını yaman oldu. Senge borup oldu. Ben kadar sakıyım olur dedi. Mat şekildeki 130 kilo bir yakta 20 kilo 1030. Mataskilingizga tam berdim ben. Yok hiç kim o hayşadan dese. Bizon ekan da bizon. Keremet. Oh 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 oh. Planeta 5. Sen kurta pacıyan bayağı da çok yaman kıyın eken ha. Yaman çıkan ha. Akkıra kegen ana kösel. Motosikletin buzuşlu başladı ayttım böyle çok da dedi. Adam dedi. Dadile gene adam menen. Çık kettim. Ya da men çıkkanda men ama şu padimden yama kıynalgam ne oldu kotorulup keteti. Kötül kötü eken ha. Ну чё, как? Первый заезд. Нормально. Суға кірдім да. Kayıtça o da sen arıqta mı? Bila bergisке успеть етті, онда қарасам да. Көпче палянт күн дейсің неме. Берсем чүкеден алдың бұл бізге да? Bilmiyorum ya. Nosasam mayda hızlı açacak söylüyorum. Videoға шығасың. Bugün merge çıkan den vardı koz karınlar dedi. Karın o yaktı. Kayıtça neme kılavuz Şu yerimi точка alacağız. Конечно. Hı. Oldu nasıl temizlikte? Yok hayır bulaklar ödedi. Motosiklet çıksa mayakın çektim baraldan ona tasın sağa barayla arka жаққа. Otundan barmış ol жерде. Жерден отунду алабыздан, жерде шар шашса tasın sağa. Su болса керек o жақта. Ha? Же жоқ па? Su ona da. Ona turba менен қайтып барған. Turba kayıt dedi. Bir karbüratör men bardı. Bir karbüratör men bardı ha. Uzak götürüp ötüp ketkeninde. Ойланып қалды. Так, Юпитер менен Қызыл киски планета 5 өтті. Финиш. Biz riskovat kuvayla masalı dedik. Өзбекстан, Учқорғон, Қызылқия. Қалмырзам жайлоосу. Olmurdaga. Болғанда адам айтты отырады. Шул жерде эле отурат дег. Отырайт келет да. Арқаптан шыққан, енді бұяқтан шыққан. Юху! Oh be ya.
Bomba. Bana taşka küç yeter. Gol atıyorum. Pasta. Nemeler boluşu mümkün. Bu yerde içiyor. 100% suyu salınat. Tak. He, bana bir yerine saplaydı lan. Prirodani ko'ringizlar. Asqani qarangizlar. Bir tumolansan xudo biladi. Oo, na. Televizyon aldı. Çalandan zildi kaçırgan eken. O tagida jatat deydi. Dağılıyor. Metalga vuruşumuz kerak ekan abar. Ya o doğumda yerde jatat. O itten o. Metalın çıkıp ketse gerek. Onu alıp çıkan. Oh. Ah. Так, главный роль дордо. Табалдиев Руслан. Табалдиев Бекназар. Sabit desek. Sabır. Ha sabit. Men Rahman. Rahman. Рома брат. Ынтымақ. Жал. Бұл мен. Ойлатамен шығып, мынау екі арасыға кіресің, Бешбұрқан о, мына жақта өзі. Олар о, мына Бешбұрқан алау данар. Еме тұрған. О, на цемент завод. о, мынау бар ғой. О, мынау өзі неме. Мынау жол Pişiriş de öyle hazır ol oturuş. Цемент заводқа алған тоғыны қараңыздар. Тоғыны тегіздеп қойып тұр уже. Природаның сұлушы. Асқаны қара. Самалдан жекіне отырышымыз керек. Давай бітем есе елегілі. Шеге қандай екен өтесі? Бұдай салқынырақ, тегізірақ бар екен. Күнбе жәнеме. Шамалдан тосып отырайлы деймін де, ha? Bundan kalsana. Так, шашлычок башталды. Bunlara? Sabit traktör işi bitse gerek mi? Traktör işi bitmedi. Ben de bayağı yemek yoktu. Göz bakma çıktı. Bu arada sizler Fotoğrafçık alıp tamaşaga kesin. Bu yakta tapsırmana can boğurdular deyip ha? Bunu любой жерде жүрөт. Onun tomuzu ne gedegini zınk da böyle. Bana koşu gerekte can boru jö traktör yapmadı. Lazaktan rasa kelette komplek boluşup gelip bizde. Neler rasa kelet bayağı. Videonun kilidini tüt O titullatıştı koyuşan bir azapta. Oh 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 oh. Бұл Чавай тоосу барып Апшыр атага түшөт, тушу боюнча барып. Кыйла бир убактардан бери чыкпай жүрүп, кайсы жылы чыктым акыркы жолу эсимде жок, 2010дон нары болсо керек.
Азыр уже пасты мына ылдыйды карап жүрөктөр түшүп баш айланган сыйт. Мурда смело жүрчү элек. Çok kılıp tamaqtaniптыр кыскасы. Мен наркы кырга өткөн окшойм. Наркы кырга өтсөң ылдыйда тоже аска ушундай. Жогоруга чыксаң болот. Ал жактан вообще. Или ошол чокулар 3200 бекен 3500ге жетпесе керек по-моему. Дальше барсам, барбасам. Özünüz жасагансыз ба? Быйыл беринде кылбайм, адамдардын сөзүгө кирип, бирөөлөргө кылып бермеден эме бар. Чатак чыгып калды. Сиз ham кылган эмессиңиз жок? Bunu kovayla alır. Sekin alır. Karakolun şaşlıkları televizyon adayın. Так, birinci поток pişti. Tamamınızlar devamlı olsun. Sizge çoğun rahmat Rahmanova. Rahmat. Aşk olsun. Şunca hareket kılıp, hareketin bari. Şu kişilerden. Moş mu? Moş. Moş'tan mынау природаны қараңыздар. Природада отырып, мына кишидей болуп отуруш. Чанда болот мындай нерселер. Бул киши өзүнүн сууну кыздырат. Фанта. Или кыйналды, или дагы сразу куйсун деп бөскөрөөк коюн, кийингисини деп атат. Неме да? Брескеле. Yok mu?
Millet adam mı onun çıkıyor? Bir de Bu kalite cam baytlı. sağ ne? Jüpiter menен planet alмашып айлашып жатышат азыр. Nereye gitti? Sular bile alacak seni. 16 ay sonra. Aydasan? Ayda elmen desen cüre orasında. Salmaştıdan mı asıl? Tört 4% kalıptır zaryat. Ha! Huu! Yamkan. Gitti. Bunu al koş gerek. Normalde mi? İşte bana sahip. Buna çukuruna geldin demeyin buraya. Bunday sırtlanı. Kırgızский полурусский kılıvırdım mı? Ya ben kanday çocuklar dese Panasonic'ti. Al bak Kungöy'de Kavadağ tezkeyde var. Çok kuşkana o. Çorum tüzge çıkış gerek de.
Motosiklet çıksa onu kichkina jo'rimchdan katta jo'rimchizga haydasam. Motosikl shu yerga sayilgan bo'yicha turib qoldi. Bu yoqdan minga qo'yib keldim. Siz ana zamokni jon qo'yibsizlar karmandiqini. Bas Ruslan bas. Korkmay bas. Bas. Jupiter ketdi. Uylarga. Zapas barda. Qarang. Tayib o'tadi. Tak chiqib ketsa kerak a. Ketdi, orchani aylanatadi. Bu enangdan qolib ketdi ekshak. Bo'ldi. Mana boshqa chiqib ketdik jirgile. O g'adul otish kerak, değil mi? Hozir g'adulab. Sondoycha o nega chiqdim dedi u. Dot tikas oladi o ekshak. Jamborga saldi. Shu qo'rqib qolgan narsa ekanda ekshak a. Bir kuni endurolarim bilan haydaganda tushundim-da, bunda qarasam orasida bitta shuda
Kалган нерселер турат да. Ha. Өзбекстандағы чалғылачы жаңбыр жоқ bu. Хайдар. Biz просто мына ал жерде жүрөбүз да. Мындай. Так, последний партия қойылды. Жаңбыр баштап атат. Качыш керек тезирээк эми. Сааргы саат, кечки саат уже Такометрди 30га жылдырып. 5-тен 17. Так, туугандар. Кызык жери. Жаңбыр баштады. Мөндүр. Kettik mi? Kettik. Hayda. Kamera çeker. Çandırdınız mı? Can. Скоростьқа сал. Құда қаласа қайттық. Жаңы жерде қалған екен, а? Ох, мен дито жаққа салып аптым. Бар екен? Эки күчтүү постка түшүп кетиптир го уже. Оу, сцепленияны катырдым. Урматтуу көрүүчүлөр, мото сүйүүчүлөр. Не зажигание мынау? Сидай зажигание. Сууда, майда, ташта, кайнак сууда, муздак сууда, карда, музда, любой жерде иштей берет экен. Ушул мырза коёт экен. Эндура, скутер, мускитерлердин эмесиби? Канчадан коесуң ошондо? 2000'den koy берет экен. Баары жогу сен өзүңдөн. Или алышабы? Ал берет. Канчага алаттың? 2,5 миң. 2,5 миңге алса сен 2000'ге коесуң. 4,5 миң акчаңыздар болсо, моторуңуздар крышкасын ачып таштап бине бересиздер. Так, Актерекке түштүк азыр. Ушул жерден эфирди аяктайбыз. Бирок вовремя болду. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.
Амандықта тұрыңыздар. Қызылы бойытта күн ыстықта пішіп, Всем добра. суықта дағанып жатқан. Ни гвоздя, ни жезла дегендей.